akıl sevda peraçı oy hele loy 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 kubar yar esmer oy hele loy 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 kubar yar esmer. Hoye 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 manaveli berbuye navelavik nezadım nave keçki ayşoye oy hele loy 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 kubar yar esmer loy hele loy 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 kubar yar esmer. Berçem berçem dicuma ben işte xwe dicuma berçem berçem dicuma ben işte xwe dicuma dayê sucê min çiye kur aşıqê min bûye oy hele loy 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 kubar yar esmer oy hele loy 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 kubar yar esmer hele loy 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 kubar yar esmer oy hele loy 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 kubar yar esmer. باش تماشاوان عزیز داویه هفته ایروژی بسترانکا رنگین بدنگ پروین حسینی مدست پیکر بله بینرین عزیز ام هر هفته جبوه مجارن خوشک مجارن خوش جدا آماده کن ایروژی ام بحثا درون ناسیا پوزیتیف بکن درون ناسیا پوزیتیف چیه چاوا تاثیر مروان دکه ام لسر و مسئله بسکن هر وکیدن وکه ونجی دزان ام دمها رمضان edene دوی مهده آلیکاری پشتوانی هر کدیچه زیده دبه مهکا مانویه ev çava tesiri mrovan dike yani demam alikari dikin ali insanan dikin em çuma avqas kef hoş dibin ev çava tesiri psikolojiya me dike eme îro li ser vê mijarê bisektin winjî dikarin pirsên xwe peyamên xwe ji me re bişênin her wekî din meha Remezana we çawa derbas dibe kerem kin bi mesajan beşdarî sohbeta me bibin telefona me 0506 605 7 5 ji vê numarê hûn dikarin her tim mesajên xwe peyamên xwe an jî silavên xwe ji me re bişênin gelek mêvanên min hêja îro stûdya me de ne kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe jî akademisyenê Van 100. yılê Profesör Doktor Fuat Tanhan hûn bi xêratin em bi xêratin hûn çawanên baş baş mamoste hûn sersera serçava re hatin akademisyenê Dicle'ye Doktor Eşref Naz hûn bi xêratin صاحبن مالا بابا çavay mamoset başî صاحب سپاس کم هون چوانم باشه Hacı başım Malavava. Stranbeş Pervin Hüseyini, Gelek Spas, Müzikşen İsmail Hakkı Parmaksız, Berkin Gürler. Gelek Spas kim? Bele bineren aziz eme dest bu programa xo bikin, le veterya me amadeye, veterya xo jem temaşe bikin, paşeme dest bu sohbeta xo bikin. درون ناسیا پوزیتیف چیه؟ درون ناسیا پوزیتیف آنجی ارینی شاقی درون ناسی یکو هیل مروان این خورد دردخه حوله او یکشی دبه وسیله کیف خوشیا انسانان. درون ناسیا کون شوپی بیتر لسر هیلین انسان این به پرسگریک دسکنه لی درون ناسیا پوزیتیف جبو کیف خوشیا انسان دخه بته. ایجا درون ناسیا پوزیتیف چه موقعس گرینگه؟ باندورا درون ناسیا پوزیتیف لسر انسانان چیه؟ ری اوری بازین درون ناسیا پوزیتیف آتی سپاندن چنه؟ دمها رمضان ده باندورا درون ناسیا پوزیتیف لسر نرخین جواکی و معنوی چنه؟ دمها رمضان ده گرتنا روشی و کرنا شکری لسر درون ناسیا مروان باندورا که چاوا چه دکه؟
Alîkarî û piştevaniya di meha Remezanê de tê kirin tesîreke çawa li derûnasiya însanan dike. Di jiyana asayî de kesekî bixwaze bibe mirovekî pozîtîv mümkün e an ne. Bersivê van pirsan û agahiyên hîn zêdetir tevî şîroviyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê tê serekrana we. بله من دست بکر مگویی رو امل لسر دروناسیا پوزیتیف بسکنن ام بواره دست بکر ماموسته دروناسیا پوزیتیف چیه یعنی وان دمن داوی ده psikoloji yani beşa psikoloji betir liser psikreken insanan problemen insanan diseknin ledvan demen davi de kevxoşiş bomeji pırgiringe yani dve heyamede de bajarvaniye de ez bejim em betir dixwazin kevxoş bibin icam alikari dikin em liser ve dixabitin ez bejim ana kaji de maharama em de mahara mazane dene em liser veji biseknin le seri de em veya bejin yani pozitif psikoloji yani derunasiya pozitif çiye em veya dest pê bikin? Em buha dest pê bikin derûnasiya pozitif em ewlê derûnasî çan derkete holê em ser bî biçekseknin beriyê de felsefe hebû ser mijaran ser ewan melhezê xwe zêde dikirin piştî wî derûnasî bu disiplînekî derkete holê beriye pozitif psikolojiyê de derûnasî ser nexweşiyan sekiniya. İnsan çi nexweşî wî hene nîşanê wî nexweşî çi ne ser nexweşiyan xeber dida. Ser nexweşiyan ew xwe dikir mijara xwe çê dikir. Pişt wî wextê pozitif psikoloji derket pozitif derûnasiya pozitifî goteme ser nexweşiyan lazım nake em xeber bidin. Çima lazım nake? Çimkî dema em ser nexweşiya xeber bidin zihnê me nexweşiyan zêde dike. Betir li ser wê meselê mûjil Vî meselê mûjil dibe nexweşiya zêde dike. Sebû em cih nexweşiyan em ser qanciyê xeber bidin. Çand qanciyê xeber bidin. Mesela insanek em bêjin depresyonê dane, em zanin wî ew depresyonê dane. Em ser depresyonê wî xeber nedin, em ser çi xeber bidin? Bêjî pozitif derûnasî bêjit wî nexweşiyê de yani wî depresyonê de ser depresyonê xeber nedin, çantê derkeve. Yani çi bi tu xwe keyfxweştir ew key melheze bikî çi degiş bi çi çê bi tu baştir dibî ser qanciyê xeber bidin ser evê xeber bidin başbînê xeber bidin kevxweşî baş bi xeber bidin sebî ew bû mesela em meha Remezanê de înzanin sebî ewa derûnasiya evî wî meselê wî nemîna meselê klasîka derûnasiyê. Sebûyê vî de çan em ê keyfxweş bibin, çan em ê baştir bibin. Kîjan mesele ewa me zehftir dike, bilindtir dike. Servan mijaran pozitif psikoloji tamşê dike. Sebû pozitif psikoloji merhela derûnasiya dawî ye ve vî meselê de nav civakê da nav evê da mekteban da nav tendurusiya insanê nest tenê ser xirabiyê gelekî ava bebe. Em îro zanin insan ne tenê leşeke. Ewa insanê jî heye, zihnê insanê jî heye. Hestên me hene. Rihê insanê jî heye, biyolojika insanê jî heye. Sebû mesela bêjin serotonin. Dema em tiştê xirab melheze bikin, serotonin kêmasiya serotonî dibe em keyfxweş nabin. Lê em ser tiştê keyfxweş. Serotonin hormonu keyfxweşiye ne? Hormonu keyfxweşiye. Dema serotonin mesela hindê emelê me hene, dema em arîkariya yekî bibin, ew zêde
beter dibe. Seb vî pozitif psikoloji bu derunasiya mirofa, bu derunasiya civakê, bu derunasiya başbînê zêde tiştekî giring e, tiştekî mühim e. Seb wî mirov zêde ser vî xeber bide, ne ser tenê nexweşiyan, ser ew ê. Beriya mîladê da Aristo heye, zalamekî zana ye, ew dibêjit kî em ê çap kirin, em ê baştir bibin. Pişwî hindê din jî tên, ew hindê dibêjin jî mesela ne mühim e. Ser wan mesela melheza me çêtir mühimtir e, çêtir giringtir e. Sebû em melheza xwe degiş bikin, tê derûnasiya me jî degiş bibe. Em melheza xwe xirab bigirin, tê derûnasiya me jî xirab bibe. Sebû çi bête serê me, em tamşê wî xirabiyê nekin, em tamşê zihnê xwe bikin, em tamşê temaşa xwe bikin, dema ew degiş be, derûnasiya me jî degiş dibe. Bele saat hoş bağımızda jwa jî pirsım yani dinav gel de yedi yani medyaya civakî ketiye jiyana me mixabin di medyaya civakî de jî herkes ez hertim dibêjim herkes pir kêfxweşî xuya dike. Cana insanên ku di jiyana wan de kêfxweşî tune ye xemgînin an jî pirskekeka wan hebe dema ku wana dibînin dibêje qey herkes pir kêfxweş e tenê ez xemgînim. Yani cana hin insan medyaya civakî weka kêfxweş bikartî ez bêjim. Yani her tim tiştê baş vura nîşan dide. Canam dibêjin ev tiştekî şaş li em vî awayî bifikirin yani alîye derûnasiya pozitif em bifikirin mirovek çika kêfxweşiya xwe bênî ziman, çika kêfxweşiya xwe bênî ber çavan ji bo ew însan baştir em bêjin. Yani em karin ji vira riyekî ji xwe re bibêrin ji bo pirsim. Yani çawa tesîrî mirovan dike kêfxweşî derûnasiya pozitif. Ez vî awayî bipirsim ji we. Pêşî mînak mamostego derûnasiya pozitif ya da erênî şaxek ji şaxa psikolojiyê ye. Bele. Psikolojî zî zanistîke tişkî bilimsel e. Beriya zanistiya, beriya mîna psikolojî, mîna sosyolojî, derûnasiya, civaknasiya weka ku mamostego felsefe hebû. Felsefe axa hemû zanista ye. Axa wî ji alîkî da Temel ew ye. temel ew ye. Bingeha wî ye, axa wî ji bo çi dibê ax derûnnasî mîna darek me ew dara ku jê çavkaniya ku tê ew kaniya ku jê dixwe ew axa ku jê dixwe felsefe ne tenê felsefe ye hinek zî ole din ne. Din zî wî tijê dike, din ji alîkî de wî tişê dike, felsefe ji alîkî de wî tişê kiriye. Heta ji vî 200 salî berî de zî felsefe û din bi hev re biye. Piştî wê em bêjin modernîzmê vir de dewr de gişbiye. Weka ku mamostego Aristoteles behsa kêfxweşiyê dike li ser medyaya civakî tiştê ku em bi çavinêrî dibîne li goranê Aristo dibe ku em bibêjin ev ya kêfxweşiya hedonîk e, hedonîzm. Yani kêfxweşî ki hedonîzm yani zû derbas dibe nefsî. Ji bo ku temaşamanê me fam bike a nefsî ye. A nefsî ye bele. Adinê zî ödomanîk e ew jî em bêje kêfxweşiya wijdanî tiştê ku tu bi wijdanê xwe bikî, bi qelbê xwe bikî. Li gorê rêya tasawufê em bibêjin bi qelbê selîm gava hereket dikî, bi heşê selîm, bi aqlê selîm, bi zewqê selîm wexta tu hereket dikî, ev kêfxweşî, ev bextewarî, ev başîtî, ev tiştê ku tu di hundirê xwe de hîs dikî û didî derve ji evê ku hedonîzmê ev ku ev haza ku tu muwaqit hîs dikî ji wî pir çêtir e. Heta min got vî 2 salî, vî 100 salî de zî car jî di hêla derûnasiyê de weka Maslow hebiye, weka Rogers hebûne behs kirine, wext mîna Erik Fromm zî hebiye. Di va de mesela pirtûka Erik Fromm navê wî hebûn yan jî xwedîbûn. Bi vî hewaya bi Kurdî bêjim. İnsanê vê demên, vê dema nûjen da
دخوازن لتشتن خودی درکون خودی درکتن صاحب درکتن خودی تشتا ببن خودی مسلک ببن خودی پرتوک ببن خودی تلفن ببن خودی بون یعنی از صاحب چمه چی من هیا ادنیزی از انسان کی چوامه به کاراکتر خو به مزاج خو به تفکر خو نوا جواکی دا بخوره چوامه مالبات خوره چوامه اویا یعنی هبون جدنی چتره جالی حضور درونی دا Yani habuj tınabun çetirem bir. نه هبون هبونا معرف دم هبونا خو يعني تشبه كلام بين اولماق يعني هبونا معرف هبونا بله بلاش خوازي بريح خوازي بجاني خوازي بدل خوازي بهش خوازي بهر هواي تخوا باش ببيني باش چي بكي يعني بتبيجي برا دلين بحضور به قبر مال تنه بزيد كاري بيا ببيجي يعني جوانا بقتي چنكي وانا همو درباست باش چت اجا هلا ev şaha ku ve de jederunasi derdi ki ve em dibin pozitif ev jî nel hemberi derunasiye dinaya ev ku derunasiye ku mesela depresyon ben anksiyete yani hüzn keder derd green vana inkar nake vana jî mühime lej vana mühimtir ciye elva minakik bidim د پرواله د وار پروردهی دا انسانک وقتا اهل لشدت به پر شدت او به پر بهرس به حتانی پسیکولوژیا مدرن د بل سر ویا بسکنه برای شدت او کیم به لسر شدت او کیم به پوزیتیو پسیکولوژی دروناسی پوزیتیو او دبچه او دب اره و هرس او کیم بکه شفقت وی زیاده بکه مرحمت وی زیاده بکه به وی چاوی زلیه بنیره یعنی کاراکتری وی انشا بکه بله نکو تشتی خراب ایمها تنه بکه تشتی دنازی انشا بکه اویا کارم وی وارد دم ام سر دروناسی خبر بدن از ویجی بیجم کرم کن بری او دروناسیا تازه وقت فلسفه شاخ بو جدا بو net karya hende ser mesela xebite. Mesela ser keyfxweşî net ser mesela daat kirin. Ew ser derunasiya me çi tesîra wî heye. Ev derunasiya klasik tam şêvan nake. Lê pozitif derunasiya pozitifê tam şê meselê cuda dikin. Ew çi ne? Mesela ya çeşmere baş debi var em ser ve bisakne. Eri klasik jî tam şetike çijmara başlı belli. Hindi mesele hani bejnavon metafizik. Mesela ew mesele metafizik ne mesele derunasiya klasiki bu. Vakti derunasiya pozitif psikoloji hatta holi servan mesela da tıkkarı öde habirti. Mesela pivane kene. Hindi tişt menet karya em pivin. لأنها هم تكرم بيبن إنساني دعاتك إنساني دعانك إنساني باورياوي أوكي تي يا باورياوي ناي هر دان دروناسيان چند جهب جدا دبه اف خباتا pozitif psikoloji serviye sebvi pozitif psikoloji ne nexweşiye xeber dide bêje emelê کیجان عملیت اشترا باشته کیجان عملیت اوت کیف خوشیات بلندترتیکه ام سرویس اکنن مثلا زاننگه امریکایی دا اوکسفورد دا نزدیکی هفته سالان سر اوکی مسئله کی araştırma çetkin tıkabetin pişti wan dawiya da vid binin çitişt keyfxweşiya ew mez bilindike kîje mesela çan me mosta got yani hedoniya me tenê wexteke me miru cilekî taze nû bikire keyfa me çê xweş dibe elê saetê dine wenda dibe kîjan tişt keyfxweşiya me qahîm dike du dirêj dike dirêj dike tam şekirine
alikariya yeki biki tu sadaka bidi tu dua biki tu desti yeki bigri tu zikati xwe bidî tiştê wiha ew mirû keyfxweşiya mirû dirêjtir dike baştir dike işte derunasiya pozitif servan mesela seknine mesela meha Ramazanê da Belê. meha Ramazanê da em bêjin sabir bike wayne tiştekî Sabır bakın, evet, dua insanı bakın, rojî Kur'an'ı digre bixwînin. insanı rojî digre Belê. sabra xwe digre çand sabre digre tehiniya xwe birçîbîna xwe sabrekî dirêj digre heta wextê iftarê keyfa wî biştî jî dilê wî biştî jî xwe digre naxwe wayne çima bu ibadetekî bu rıza xuda rojê xwe digirin lê sabra xwe dirêj dike derunasiya ser pozitif psikoloji tamşî vî meselê kirine kîjan insan sabra wî dirêjtir be karte nefsa xwe derunasiya wî qayîmtir dibe keyfxweşiya wî bilindtir dibe nemîna evî ye seb wî hindê tişt hene em dema ser xeber bidin ev tişt derunasiya tesîra derunasiya me ça çêdibe em gelekê ser wî şey mijûl bin gel biz ew bin lê derunasiya berî wextî ye Freud em bêjin Freud ew derunasiya klasîkê da ne van meselan da mijûl dibûn digotin çi me nexweş dike tamam her tiş me nexweş Li dike ser pirsgirêkan bêtir diseknî. erê serpistêrîka nexweşî sekînîne çi me nexweş dike Problem çi ye veya problem çi ye? tedavî bikin. Ev problem çand derket lê pozitif psikoloji derunasiya pozitifê temaşê wiha dike çi tişt te baştir dike çi tişt keyfxweşiya te bilindtir dike çi tişt ewa te dilê te mutmain dike keyfxweşiyê dike rahattir dike çünkü hin insan her daim ser meselan mijûl dibe ev dünya mesela mirin heye wayne insan melhezet dike em çapkin çi nejîkin dawiya wî da jî mirin heye Mirin heye belê. ev mesela kederekî mezin dete insanî em ser vî xeber bidin saetan roj ser vî xeber bidin em nikarin lê insanek felsefeciyê heye ew jî mesela derunasiya vî meselê da zêde tiştê mühim bêje bêjine wî Heidegger bêje insan ber mirinê yani karşı dema bete mijûl ya ser mirinê be mirin ne tiştekî meseleye mirin tamşetkê wextê wî qurt dibe geleke insan tiştê baş çêkekî vî dinyayê da emelê wî ömrê xwe ne tiştekî beradayî xilas bike seb wî tiştê mühim da mirû ser tiştê pozitifê xeber bide ew bo derunasiya wan çêtir dibe. Yani te jî got mamosanekam di meha Ramazanê de ne? Yani di meha Ramazanê de em alîkarî dikin, em piştevanî dikin, em wek gel, em wek malbat, wek mirovekî ez bêjim, em alî hevalên xwe xizmên xwe bikin, em pir kêfxweş dibin û em maneviyata me jî zêde dike, ruha İslamê jî ji xwe veya dibêje. Em ê li ser vê piranî bisekinin, lê me navereka müzîkekê bidin, em ê stranek godar bikin ji Pervîn Hüseynî û paşê me dîsa bi sohbeta xwe li ser vê mijarê li ser Ramazanê me bisekinin. İnşallah. Pegasuro filono Nina 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 Şevhamiyon de avdonu Nina 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 Teres bauke keinono Ni
Gasuro belono ninna ninna ye Jevhami onde avdono ninna ninna ye Teres bavke keynono ninna ninna ye Keyna kışmane dono ninna ninna ye Ninna 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 ye Ninna ninna ye Ninna 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 ye Ninna ninna ye Boston hago boydono ninna ninna ye Ben başerde vajori ninna ninna ye Hortozum beli taşti ninna ninna ye Keyno biski viraşti ninna ninna ye Ninna 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 ye 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 Ninna ninna ye ساعت خوش مالا وابا ستانا که رنگی خوش بونه مالا تا پروید بله ام دوام که ما مستجوب پرسه ما مستفاز شی باس کر ام دمها رمضان ده مها خیر و برکت دنه دوی مهده ام بهتر خوددن عبادت معنویات رمضان ام بهتر دخوازن آل انسانان بکن ام دعا دکن ام شکر دکن ام صدقه ددن ام جمالا خو خوارنه درتکن ام بانگ انسانان دکن لسر شیوه براستی ام دبیجم مثلا وقتی بانگ شیوه انسان ام کن بيجن بركتها مالا ما بيزدب ام في اواي خو موتيفيت كن ام كيف خوش دبن ايجا اف چاوا تاثيري دروناسيا ما پسيكولوژيا ما تكما مستا بله چما اوقاس تاثير دك يعني از ويا بپرس بجوا ایوکا کومت سری داگو دروناسيا پوزيتيف مگو عالی کیویزی دینه و چاغه ام دکاره اوا بيجن د دیروکا پیغمبر دا به قوم خورا چه شیروه کرنه بوان را چه آوا کرنه ل تاریخ گاوا مارو دنیره مارو جویزی تش دردخه و مه رمضان جبونا بسلمان را مسلمان را جالی هلا پسیکولوژی ده پشکی اوا بیجم هر مسلمان جوی 12 می ده مه کی روزی دگره براستی روزی مینه برنامه کی الهی پاکت کی جه الهی جه خدات جه انسان را انسان آوا نکریه او دم افطاریه دم سحوره تراویح چرده به لمال چد به هفرا رودنین به هفرا خوارن دخون به هفرا مقابله دکن انسان انسان دکاره جوه گلک فایده ببینم دروبه چکی دنیزی پیت که وکا چمه که بید دبر ترا جیانا ترا به هر که تجوی بخوی فایده ببینیم یانجی مینای میوانه کی ته 29 روزا 30 روزا لمالا تدمینه تو چقا جوی تشت هیم ببی جمعه رمضانه اتفاقی که ماه رمضانه تشتی کم دجه معنویه نه وکا انسان کیه ته مالا معرف دوی مهده چه گرینگه کی قرآن نازل بیه انسان کار به مسلمان ج قرآن ج معالوی ج تفسیروی هنکی خواه ج عالی پسیکولوژی دازی ج عالی جواکی دازی خواه هستر بکم چوا لجیانا پیغمبر بنیره وقتا بخوینه دیرو کوادا یا چه بیه چه قومیه اجویا کارم چه در بخم تشتی کتی سری من وقت گاوا تفهم دی کی هاتیه سری یوسف پیغمبر زی گاوا دنیری هاتیه سری موسی پیغمبر زی ت جعالی هیویه دا دنیری از کارم بینا که بدم حضرت حجر دیه حضرت اسماعیل پیرکا حضرت ابراهیم تی برچاوه مرف لوا مسئله کی بحث بکم دا آیت نجمه دا
سورة نجمة دا آياتك هي دبي بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما قاق هر إنسان را لهمبر و سعياوي حيرتاوي تشتكيا خدا آمدتك لهر تشكيد دا tabi liva dere say derbast be. Ez ê bigîjînim Hazretî Hacerê mesele bre bigîjewî. Say gîret e, şixul e, xebat e. Lê Hazretî Hacer ew sabiyê wî İsmaîl li çolek dimînin, çolekê xalî ye. Werciyekê ku av tune bêhêvî dimîne. Di navbera de çiyayan da diçev tê. Em bêjin çiyayê Safê û Merwê. Ekud çûne umrê, ekud çûne hecê dizanin, heft care diçe tê. Bêhêvî namîne, hêviya wî Xweda ye. Ji Hazretî İbrahîm, ji mêrê xwe, ji wehyê girtiye, ji wê kaniyê xwariye. Ji bo wî dizane ku Xweda wan li wê derê tenê nahêle. Ê ku wan çê kiriye rezaq ew e, ê bida, ê avê bida, şîr tune bide Hazretî İsmaîl zî. Bi vî hawayê ew li wan navbera her du çiyaya diçev tê ji viyara niha de erkanê umrê û hecê da dibên say. Say ew hatun û çûndine yani gîret, yani çaba, yani mücadele. Ê Xwedê çi didawa li ber li gorenê rîwayeta li ber negê Hazretî İsmaîl avê avkî derdikeve. Ew av zî îro em dizanin ku zemzeme ê li wê derê îro Kabe înşa biye bi milyona însan çûne wirê. Ew çola xalî îro bi milyona însan li wê derê ye. Yan jî mînakeke din. Ev ye Müslüman gere zanibe. Gava vê hikayê însan dixwîne jê hîn dibe. Yani xweperwerde dike. Dilî wî çiqa bi huzn û keder be zî, jiyana wî çiqa serrast neçe zî ji jiyana pêxembera, ji jiyana pîrekê pêxembera, zarokê pêxembera ji xwe re derdixe. Bavkî bi ewladê xwe îmtîhan gava dibe, Hazretî Nuh olayê wî tîne berçavê xwe. İnsankî gava bi birayê xwe re, bi xwişkê xwe re îmtîhan dibe, bi wan re mineqeşekê çê dike, Yusuf pêxember bîne berçavê xwe. Her wiha em dikare zêde bikim. Musa pêxember ji Misrê derevê ji ber zilmekî, ji ber xirabiyekî bal bi Medyenê ve diçe. Ew jî di Qur'anê da mal dikarin binêrin derbas dibe. Diçe Medyenê bi tena serê xwe ye, ne mal heye, ne ku canê xwe muhafaze bike, ne xwarin heye. Li wê derê rast de meselekî tê. Ew mesele wiha ye, dehep keçik xwe dahine ber ajalên xwe, pezên xwe, pezê xwe av nadin. Li ber bîrekê skilandînin. Hinkî zilam zî henin, ew jî rehet rehet çûnin heywanê xwe av didin. Vê mesele ji wê re mihîm tê. Bala wî dikişîne, diçe wirê derê çi mesele ye? Ew keçik jê ra dibêjin li goranê mealê dibên hetanî ew em keçikin, ew jî mêrin, zilamin, heta ew heywanê xwe av nedin, em nikarin heywanê xwe av bidin. Bi ser de tişkî zî dibêjin, bavê me zî extiyarî ke nikare ew jî alî me bike. Yani mêr jî wekî din tune. Vê mesele dibe. Hazretî Musa alî wat dike. Vana diçin malê bavê wan dibe çi biye? Û çima îro zû hatin meselê behs dike. Di wê meselê da, di wê demê da Hazretî Musa nabêje min bigirin alîkariyan bikin. Diçe li gorenê rîwayeta xwe de bibîne darekî rodinî daakî dike. Rabbi inni lima enzelte ileyye min xeyrin fakir. Daakî mühîm e. İnsan meha Ramazanê daa sabrê, şükrê vana bibînê jî ra çêtir dibe. Xwe bi vê bernamê tişta hîn dike. Manawî jî wisa ye, ya Rabbi ez fakîrê ez fakîr û muhtacê her tiştê te ku niha tu bidî min. û ew daa zî li wê derê qebûl dibe diçe mesele dirêje dibe zavayê wî û jiyana wî didome. Yani elvana ser çi dibêjim psikolojiya Müslümana derûnasiya Müslümana derûnasiya pozîtîf e. Bi vî çavî binêrî
همو کدر همو ایش جترا دچاوه تدا پچوک دمینه که ام فهم دکه که دروناسی پوزیتیف جیانک واتدار به معنی جیانک مانیدار دا به آرمانج به غایه به حکمت وانا دا پیشه انسان ایرو تشتی که هات سری من تدا حکمت کیه اراست انسان که هاتم حکمت کیه خواندن و انسان به انسان تکلداری جرا فایده دبه خصوصی ماه رمضان ده هر مسلمان لازمه یک خواه بچی کی پرورده بکه بچی ایمان خواه تازه بکه بچی عمل خواه اخلاص بکه عبادت خواه باش بکه لازمه به قرآن تو بگره یا ما قرآن براستی قرآن زی نکو به عربی بخوینم به معناوی زی بخوینه جه تشت در بخه همه تشتی زی بیجم در باس ماه رمضان مگو صبره الآيات صبره بنيره چاقه چه الآيات صبره هب که میناک بدم در باس بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين یا ایها الذين آمنوا جهر مروف را نابجه یا ایها الذين یا ایها الناس نابجه ای انسان ای باورمنده ای ایمان به خدا هانیان جو خدا آلیکاری بخوازن دتشتا یک جه نمیجه یک جه بصبره صبر نه تنی ساکنیه صبر زی به پاسیف بونی نه اوزی اکتیفه اوزی به حرکت لسر بسکنی مجول ببی به تفکر خو به هش خو به قلب خو به دست خو چپ به دست تبت بکی این میزش خو دعا کیه بدل و جام بلاش خو به بدن خو هر تشتی تو گریدای خدا دبی یعنی گریدای هفدویه نه عبادتین مجی گریدای همویه تو صبره بگیجینی تو چی توکل بگیجینی تو چی شکری همو به هفرانه کرم کن yani bir avayı mroveki pozitif dert ke vahole ne sen karim veya bejin yani mroveki pozitif şey mümkün hertim yani dijana asayi da hakikaten jiyan edi zora mamusta yani evci ligori narinameci dugara birasti mamusta eşref evim minaki sphi gut li مجارمه سر پسیکولوژیه و او چند سر کشیامه تاثیراوی هیا گرک ام بی مسئله دا مجارا دروناسیا پوزیتیفی سر کیجان مجاران تخبته ام اولوی بیجن یک سر باوری تخبته yani باوریا دینی او انسان دروناسیوان چانه بر یه باوریاوی نیت اوا یک یا دو دیه یه شکردار بن یه شکردار نبن فرقوان چیه تمشه بیت که یا سیسیه یه mesela her dem civake da insan geldi insan dineci be keyf kutubun canan şarçedi be canan kharabi çedi be mesela tutkari afu biki yani neki ye afutike ye afunake farkavan çiye derunasyavan ser keyf khoşyavan çane ye daatike ye daanake ye alikariya havale xwet ke ya alikariya havale xwe nake ferqa wan çi ye mijarê wiha derunasiya pozitifî servan sekine em tamşê xebatan dikin ew araştırman dawiya wan araştırman da tiştekî nîşan medide mesela yê şikirdar dibin stresa wan kemtir e ye şikirdar dibin umudawan bilintire ew zû nakevne karim bejin karim xwe terapi bikin zû nakevne depresyonê da ew her dem ew wan derunasiya wan ber ye neşikirdar derunasiya wan ew tire qayîmtir e sağlamtir e ye mesela
evi alikariya havale xwetike mesela meha Ramazanê da çabêjin em zikatan didin ve ne fıtran didin. Bele bele. Mesela ev ibadeteki mazına, ibadeteki çan mazına em tamşi derunasiya evi xebati derunasiyan tikin insanı alikariya havale xwetike alikariya civaka xwetike ev insan ev wan bêhn ferahiya wan zeftire tamaşi pozitifî ew wan derunasiya wan anegorê yê alîkariyê neke ji wan çêtir e. Stresa wan jî dikeve bêhn firehtirin jî ve ew derunasiya wan jî Aramtırın ne olsa daha aramtir e. Şimdi mesela sebebi mesela Ramazanê da em tamşê wan meselan kir. Ev mesele hemî mesele çi ne? Mesele dînê ne ve ne? Bele. Sabır, dua, şükür, hava. Meha Ramazanê da van mesela van mijaran kijan tete holi em va tamşetken dematoloji digri sabır tete holi ve ne? Zikat tete holi arikaliye van. Şükür tete holi. İbadet tete holi. Dema ev hemme hate nava civaki da hate haberdan nava civaki da ev sabır dema bilind be civaki ki tendurusiya wan jî baş çêdibe. Mesela em vî zanın hindek civak nexweşin. Kîjan civak nexweşin temaşawanê wan melhezê wan ser tenê keyfê be. Dema mirov tenê ser keyfê be keyfxweşiya me mirov bilind nabe. Wextekî qurt keyfxweşiya me bilind dibe lê keyfekî dirêj da ne em keyfxweşî dibin. Anha insanê modern nêda ew insan kene pê keyfê qurt. Hindê tiştan keyf wan bilind dibe lê ne keyfekî dirêj e ne keyfekî sağlam e qayîm e yekî dawî ye. Sebî mirov kefte hindê tiştê usal ew mijar ew mesele ki kıymet bin ki kadri wan hebin. Mesela berî malbat mazin bûn. Têda bap hebûn, bapîr hebûn, dapîr hebûn, zarok hebûn, hemû gelhev mezin dibûn. Gelhev jiyana wan nav malekî de hebû. Anha nava modernê da malbat biçûk bûne. Tenê dê heye, bap heye, eğer hebe jî zarok heye. Malbat ve heye. Tendurusiya tesîra wî çan eser tendurusiya wî tam şekirne pozitif derunasiya pozitif psikoloji ewa malbata mazın ser tendurusiya zaroka da malbatê mazın malbatê küçük çetirin. Malbatên yani Evet. zarokên ku di nav malbatên mezin de mezin dibin Evet. tendurustiya wan Wan derunasiya wan sağlamdır. baştir e. Baştire keyfxweşiya wan umudê wan şikira wan tendurusiya wan qayîmtir. Peki ev ça tesir dibe mesela tamşetikin ça dibin nava malekî de canan zarok bekeyfiye bab digire bekeyfiye de digire le bapir wî derê be dapîr wî derê be ew tesîra wî Yani naye berçavan ne? Naye Mesela berçavan. zarok di malê de tene bi diya xwe bavê xwe re be em mesela wek bînakem bidin dê û bav ji îş hatine ji karê xwe hatine betlandîne xemgînin Ben- arjî pirskeka wan hebe zarok cî de fark dike û dibîne. dibîne. Dê nav malbata mezin de cana hin tiş funda dibin. Wenda û em însan ji nav malbata mezin de em xwe digirin cana em xemgîniya xwe em nîşan herkesî nadin. Dê wextê em xwe bixwebin em bêtir nîşan ve bikin, em zars dest bey bin gut. holê. Mesela insanı malbatekî mazın da em tecrüba bapiran dapiran jî tengirin. Bele. Ne tenê ew wan tesîra wan ew dike. Canı mesela insanı şikirdar bin em vaha tam şekin. Vi dünyayı da her dem
her tişt baş naçebi ve ne hoşi heye ne kancı heye tişti xirab şey hene Yani bir dünyada. kevxoşiya her tim ne mümkün yani. Evet, her dem tişteki usatını, bir dünya usan. Li insanı şükürdar bin, kıymeta ya desti xoda jizanın. Tamam, ev ne çe bu? Li tamşe desti xodkin, ez anha xoyi çime. Ev tünü li ez anha xoyi çime. Dema insan tamşe ya desti xoda neke, tamşe ya derve bike, ev insan tücca keyif hoş nabın. Ev jî ser tendurusiya pozitif psikoloji em ji hîn bin. Ya berî de men nezaniya. Ana pozitif psikoloji nişamet de bêje kî ji insan tendurusiya wî qayîmtir e. Tam şet ke bêje insanê çi destê de hebe. Qeteynan bi, saxbîn bi, bêhimfirehî bi, çi bi destê de. Tam şî wî bike, kıymeta wî bizane, ew insan şikirdar dibe, ye insanê şikirdar bin, tendurusiya wan, derûnasiya wan qayîmtir çê dibe. Ev tiştê hinde mesela nava vî mehê da em her dem nav van meselen danın. Sebî belki memosta çetir wî jî bêje, mesela navê Ramazanê navekî dinî jî heye, navê rahmetê ye, meha rahmetê dibêjin. Bele. Çima meha rahmetê ye? Du aliyan ve meha rahmetê ye. Yek, Xuda nava vî mehê da daayê pişmanbînê ya me afî bike, ew dike, Deriya dahayan vekiriye. bu vî mehekî ew ye, rahmetê ye. Ya dinî jî em ji xwara jî rahmetin. Çan ji xwara rahmetin, em şikirdar dibin ji xwara rahmetin. Em dahat dikin ji xwara rahmetin. Em efû dikin ji xwara rahmetin. Em arîkariya insanan dikin em ji xwara rahmetin. Em rojê digirin sebra xwe bilind dikin ji xwara rahmetin. Du aliyan ve jî tendurusiya me bilind dibe. Du awayan tendurusiya me baştır çê dibe. Bele. Mamosa te got ya dina malbatê de zarokek çika dina malbateke mezin de bijî û mezin be bêtir kevxweştir dibe. Yani li gorî lêkolînan te got. Yani ev tiştekî mümkün e mesela li gorî min kevxweşî jî elmandineke newsa. Nerîneke yani di jiyana me de. Yani malbatek em bi fikrim mamosta her tim di wê malbatê de yani aramî tune her tim huzur tune ez bêjim. Her tim herkes xemgîn e. Yani zarokek di nav wê malbatê de mezin be. Sibê sibe ji wê malbatê biqete. Kara bibe mirovekî kevxweş. Ana ez Yani ev tişî ji malbatê te an ji merev yani bûna hînbûnê yani hînbûna kevxweşî ez bêjim merev paşê hîn dibe. Ev çawa derdibe yani. Te tiştekî pirsiyarekî te zêde mühim got, çan ez vî bêjim. Ser meselê dînî dema em mezin bin, nav malbata xwe de em nebînin, em mezin bin, ew öde tesîra wî dînê ser me zêde naçêbit. Em sabrê gelekî nav malbatê Jidil tên ya erê. Em sabrê gelekî nav malbatê de hîrabin. Em şikrê gelekî nav malbatê de hîrabin. Em alîkariyê gelekî nav malbatê de hîrabin. Eğer wî malbatê da sabr tunebe, wî malbatê da şikir tunebe, wî malbatê da dua tunebe, wî malbatê da alîkarî tunebe, wî malbatê da keyfxweşî tunebe, zarokê wî malbatê da mezin bin, ew jî tipte travmayekî mezin ji bo wî, keyfxweşiya wî jî derbas nabe. Lê derûnasiya pozitif psikoloji tam ser wî de dixebitir. Bêjit ev zarok navî malbatê da dema mezin dibe, em geleke çapkin çi bibîne ki ev zarok tendurusiya wî derûnasiya wî qayîm bibe. Dibêjin yek her daim xirabî xeber nedin. Xirabî hebî jî qancî xeber din. Dema em qancî xeber bidin, zihnê me ser qancî
duvarger. Gotunek heye ama masad bejin te pirskerekan çıka haber di ev pirskerek mazıntır Mazıntır dibe. Yani kula ev problem şu betir ve Mirov mazıntır dibe. Kulan haber Birina zedetir dibe. Birina mir zahftir dibe. Miru tişti van mesela da kefte servi ev mesela geninktir dibe. Ev mesela Beli. ev de kurdur dibe. Sevi zarokey nava malbataki mazında. Li anha em xev mukabini şehri mazında, metropolanda, modernitanda öde ev malbatı mazın nema. Ev malbatı mazın nema ana em tamşetiken nekhoşi tendürüsü bilintir jibune. Tini nem malbatı ser puçukaninin li ev nejibe bejnevan meha Ramazanı da davya Ramazanı da ji aideti vayne. Beli. Aidedet bejin herin ziyareti mazni xwe bikin. Destê wan maçî bikin. Gel wan tesîra xwe bilind bikin. Ev jî rêyekî ew e. Tesîra malbatê mezin e, ew jî rêyek e. Beli sağ. Têkiliya wan ziyad Erê. karim ilave bikim. Belê. Kerem Ew- kerem kumasta. Kurtasiye me paşe Ali restoran. Zaroka da yani têkiliya zaroka dê û bav meha rojî de bawan re çawa tev bigerin tepkî çawa didin ya bi zordarî tiştikin ya bi kêfxweşî tiştikin evanazî mühim e dikeve bin heşê zarokan ez mînakek bidim Mamasta zarok tuxazet gotnata kut nekim. Piştem strane em li ser zarokan icabı sekin. Bera gotnata jî kut nebi. Em hevkî navberê jî bidin behna xwe jî berdin. kerem Paşem bi vê mijare devam Bel. bikin. Kerem ke Pervîn. Teme teme zalimi teme Hayran avan çabin teme Bejin ziravru kenam vere Evar bu heviya teme 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 zalimi teme Hayran avan çabi teme Bejin ziravru kenam vere Evar bu heviya teme Vere vere ru kenam vere 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 çav kenam vere Beteli dil dil çilmesi Her dem çavim hastirdi bare Vere vere ru kenam vere 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 çav kenam vere Beteli dil dil çilmesi Her dem çavim hastirdi bare Tu çuy çeme dilim perçiki Dil çilmesi dil beyavdaki Ben da çenten sal der bas bu Çimaleli tu mecbirdeki Tu çuy çeme dilim perçiki Dil çilmesi dil beyavdaki
بندا ته چند سال در باس بود چماللی تو مجبردکی وره وره رو کنام وره وره چاو کنام وره بتل دل چمستی هر دم چاوم خوینده باره وره وره رو کنام وره وره چاو کنام وره بتل دل چمستی هر دم چاوم خوینده باره مالا واوا ساعت خوش سپاس دکم بله مامۆستام بتەرە دەوام بکەن تەباسا زارۆکان دکن گوتناتە قوت کرد ئیجام بوێ مژارێ دەوام بکەن دمەها ڕەمەزانە دەجیز ئەم زارۆکانەژی دبن بیناک ji bo ku zarok kêfxweşî û aramî mezin bibin malbatçî gelekî giring e em mehşî em meha Remezanê jî firsendekê mezin e îcam bi vê mijarê dewam bikin mamostem zarokan re çawa tev dikirin ez bêjim خصوصی مها رمضان جعالی هست و رامان و فکر دینی جبو که به پیش بکوین جبو که چه ببن لمال دا دیو باف گاوا درکت دروزی د جیانوی دا د باندورا که دا بین چاند جواک همو لسر سکنه بلاسا چدگیجه جامعه دمال دا وقتا هینا رمضان نهاته دکاربن دیو باف بزاروکارا با خبم بیجن مها روژی تی تبخیراتی مها روژی فعالیت کی وسا چه بکن لمال رسیم چه بکن میوان کی که مینا که بینه زاروک نها عالما که نابینن هینوینن عالما که دبینن بی تفگر دبن سویت سومت عالمان دبن ایجا دیو باوی وان دا دمال دا تشکی دو هر یان هر تش مینا برید چه خوارن مینا بریه رابون رانشت مینا بریه بین فرایی تبکی مینا بریه تش دگش بیه هنکی تشته تونه مینک وقتا دست بکر رمضان بشه وانا راد بن نان دخون چما یا فتاری پر جاران غیر مها روزی دا انسان به هر نان ناخون و فرصت نابینن فتاری جوینا فتاری و فرصت دا مالبات زاروک دیو با به هر لسر سفره کی د عین دقیقه عین ثانیه درونید کن و به هر دخینن به هر نان دخون دوی و دقیقه دازی لدیو باف بنیره که هر تشت حاضره نه ناخواه زاروک ویا فهمت که تشتی که نورمال روژه بری دا تین خوارن اوجی نای خوارنه اسلامیت تشتی که مها روژی دا انسان چوا صبر بوی هوای صبر دبه تشتی که خواده حلال کریجی خواجوانزی دست بیره خواجوانزی دپارێزی دسەکنە حەلالە ئەو نانزی حەلالە ئەو ئاوژی حەلالە ئەویان مرتبەکی دنیا ئەژالی معنەویدا گۆشتێ کۆخوادێ حرام کریە نەخوی ئەویە داخلبوونیە ئیسلامیان بێژە یعنی via ئەرکان کیوی تا قبول کریە لێ تشتێک خوادێ حەلال کرێزی تو نەخوی تو خواد پارێزی سەبر دوێدا دەردکەوێ هۆلێ چەوە نان لەبەرتەیە ئاو لەبەرتەیە تو ناخوی جعالی بدن دا صبری که جعالی هرسبونه دا گاوا وی sabri da gutuna ko birine ki memusta mesela zaruki puçuk hani ye 3 sali 4 sali 5 sali 7 sali vi malbate da vakti roje dikine avji keyif kaçtı bin avji devim roje bigine mesela sabri hiradı ben av gel debave xarab ne paşi ve tamam le rojiyan bilen ne tamam be niva rojiya tekne dibêjin ya hatta nîvra rojê hatta nîvra mesele sekinin seri de carekî bigrin zarunahiya xwe da sabrê hîra nebe meznahiya xwe de hîra nabin sebû nav malbatê da jî gelek debab iznê dene wan zarokan ew jî hîdû hîma sabrê bibin zarok şixwe nekarin rojî bigirin lê ev meh jî ji bo wan dibe weka çalakiyekê
مالي دخملينن وزاروكان را ميشتكن يعني وان هيني تشتان دكن از بيجم بيا واي زاروك هيني عبادت اجيد بن نب زورداری اوی برا تماشاوان باش فهم بکه زورداری نبه وقت را کر سهور من وقت زورداری به چید به زیوتزانی او کرخن ناوین درد که اوی اکو دین قبول کیزی پاشه زورداری پاشه تشتی خرابی درد که ولی ایوار خبر بدن بریا سهور امیشه افراد بن زاروک بلکی نزانه به مزی راب که دخوازه هیم ببه خود بیجه زاروک آنجی را باشی زاروک جوی اقلیم شوی هست که یعنی بشو رابونه نام دخون پیشتیوی نه زورداری بدوان تبیرا من به ما نیت که نکو نیت روزی بدگو از ایشاف بنیتم سرس بی رابون به سر تشت نان دا کتم یعنی دگو نیت زاروکا وسه یعنی که سرس بی رابی تو کاری نام بخویه حتی نیو رو بگیری او نیویه سبزی نیوی بگیری بود با روشتیه ما ایرو کرد سر ها تمام کرد لمال من وی مناکی دادن نه به صبر جبو بدن انسان صبر جبو هست رامان انسان و جبو درفت انسان زین دی با وکی دنیا بجی د مها روزی دا مسئله کی بده وقتا زاروک خطا کی کر کار به بجه مها روزی از خود گرم کار به وی هوایزی یعنی از ایرو هر سه خود ده دگرم مثلا روز لگوران روز بره ایرو من پیمانک سوزک دای خدا الوزی صبی ویا فهمت که به معنی ام بیشه پروردهی اراده ها باوی من خوگرته یعنی اراده وی زیاده به هزا وی زیاده به کاری خو بگرن صبی د مال ده هین تشته هین به درد که و در و او چند ماه چند روز اول دا سه روز اول چهار روز اول اکوت چند تراویح باش تبینن زاروک جمال پیشتا جیه که شاهد ماه رمضان دبن ان جیه مهم جامعه وقتا چه جامعه اختیار من مزن ما ام بیجن شعور واقعی ما بین وقتنگه صبر وقتنگه بچه آواید به هرست بن زاروک را زاروک دکنن زاروک دلیزن زاروک نزانه که دخوزور رب عالم دانه یعنی معنا و نمیجا که مزون دکه که دبا که اوجی پر نزانه به زاروک سی نزان هاتن لیستی که برا بلیزم برا بکنن برا گوروان بهم بداتش نابن وی ساعتی ده ساعتی لوی داره دمینه به چاو خو هند به نزان دست راست دست سر چپ دست راست در دور خود نیره برا بان را هرس نبن ویس گوتنا خود صبر نکه بو صبری وقت گوت یا بله اوه کی چکرنه لیکولین بیشن لیکولین چکرنه اوده کی دا هنده زارو کنه گونه وان امی اوی لقمه دنوه لین نخوان لسر مدیا جواکی جو گلک هم خار بکرن نخوان وقت ام بین پاش امی دودیات بنده eğer hün sabır biken nexwen hatta em bin em dudiya binete hindek zarok vakti lokum danevan derkene der ve avine de bir xarine hindek zarok ki sabır kirine ne xarine pişwan ev her du zarok dema mazın bune hayata wanda ki jan serfiraz buye tam şekirne evi sabır kiri مزناهی خود از سرفرازی وی زیاده تره. سبیو چند مستقود نام مالباتی دا. او هیدو صبری او زاروکی را به مزناهی خود جی سرفرازی وی زیاده ده. چیم که حیات تشتی که زوره هر تشت آنگوری کیف آمن ناچه هر تشت زود ناکه دسته. Evet her tişt آنگوری کیف آمن ناچه. Mesela azmun ev zarok dema mazlum bin bu azmunun tekili azmunun bin mesela xabata azmunu ji sabreki mazına ve ne ye sabro vi hayi vi azmunan da serfraziya on jize dedi be ve gutunat kusurundan da hatta aklımı bu vakti hatta rasta ev likolinzi haya ev mesela çikolata da zaroka ki sabır ki ona kadar mazlum da be davecinde be ko bele زارok yani minak yakek yani bir serde sakın
ام همو زاروکتیا مهبیه تشتی که ام هیرو د جواکی دا دن در و چه تبکیه مهانه چه باش چه خراب زمینی وی د زاروکتی دهاتیه آوا کرن وقت زاروک مینا که گوت لجامیه چو جامیه یک پیدا هرس بو او جامیه یا او شف جپرت شتا دغیده جوی انسان که پیرا غیده دغیده جامیه دغیده ج دین دغیده حتی تشد گیجه دبکو یعنی فی سبب زیاده دبن جو خداش دغیده مپر ماموسته دین در دور خدا دبه یا مپر حز دکر جامعه مپر مدرسه است کش فلان جی وقتا چون پچوگی یا کسی لکی المخست یا کی من خبران ولی اویاز دبه ایرو زینه کارم بچم اناچ وقتا دچم و ترسیتی بیرامن حاصله وجه ماموسته وقت نه وها گوت تشتی هات بیرامن انا از تجا بیر ناکیم زاروناهیا خدا از herhalde 5 yani 6 ساله بوم روژه گرفته بو پشت افتاری تشنه یا تراویحان بله او ناو جیانا مدا او اولی او شی بو از شما جاره اولی بو از اصلا کیف خوش بوم وی دری لوی قاله کی یه هبو بهار رهی وی دریش پورسپی وها گوت işte ورا رحمه روینا جمل gelmin خبردا بیش میجی وها او دیگوتن یا چیت بیشن işte salavat antini بله تسبیحات مثلا تسبیحات yani مش نتزانیا لی اوی usan keyfi خوشکی usan مدا مثلا او مدا دیرو کام مدا هیچ ازوی هیچ ده شو دمای نه سبی مموسا زده باش بود yani tini ne mesele eve çune hatine gerek mru gel ameli xoji nişaneki xoş dante holi yani demakam zarokun mizgef mesela emiji tebiram demakam diya xorad çu mizgef te teravih yani jmera per acayip tahat mizgef çekulu mazın ya am baz dana xorad li zarokendin hebu يعني تعدي ما ميجا خو خلاص تكرم وانا دتشون دا جانا امشي ما ميشتكر مثلا خد قرتيني مزاروك ويجي مثلا خد قرت مثلا يعني جمانا بر عجيب تاعت براستي شغل خانم دیروکا مزگفت انداجی بری و هبو وقت پیغمبر دانجه بوسا بو زاروک نام مزگت داد تلیستن دیگریان آنها نام مدنیت دا پیچه مزگت دگیش بود بیشم یعنی تن دگیش نبیه ام مسلمان دگیش بود هم انسان حاطره گوهرتن وقت ام مسلمان دگیش ببن ام بگوهرن مزگفت سی فعالیت اوی اوزی بجینو عبادته راسته او زارک من نه درجه عبادتی که جیانه یعنی جمعیت یعنی جوینه 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 مزنن تنه اختیار تنه زاروکای پیرکای او زاروک کسی روزا دچ جامعه روزا چرا جارزی دچن ناچندر جامعه الحوشاوی دلیزه لکیلکاوی دلیزه روزا چارا روزا پنجه تدنی ریوال پارکه جغاره دکشینه وکی دنتشته یعنی هین دبه تمام تواشوان اوی کدچن ترویح هم ویا تنی بفکره دبه سبب یعنی اکو مسلمان گره جمری نبه گره نارسیست نبه خواهد تنی نفکره یا نمیجه جبون نمیجه خواهد تنی نمیجه خواهد مالی بکه کتا عاجز دبی اویا نمیش که سنته نه نمیش که فرضت گره هاری اصابی گاوه هیم ببه او ایمان اوی زیده دبه امازن زی تن عبادتی بی وقتی مستخبر ده هندی تشتینه بیرامن مثلا دا بیرامن هبو خود رحمت خالی که ام سر دروناسیا پوزیتیو ام خبر دن یا هر دم بیکاوی دا شکر هبو هر دم kingi em tüçün ve şekreydi dama em çıka keyif açtı bu. Mesela goya geleke em بهنفره بن دولمت بن نجمری بن وين مثلا شکرک bu le bu zarokeki çıkat permazım bu işte derunasya pozitif tamcı serviye ne yani keneki hoş gotuneki hoş hem zarok keyif hoştu ben hem de o kesek şekerde de zarok keyif hoştu be
Yani bir avayı ciyana mı hoştur? من قلتنا مستوى بها او ده وقتی که ارم با کنم. کیف خوشی خبر داده هنده تشتینه بیرام Fakat sohbet eder bastırım almosta yani perspektifine. az vi bejim elmek yani elmek او vaha bejim ser derunasiya pozitifi em hende tiştan zede او گرینکاوی نزانن مثلا انسان کی بها کیف خوش به تمشه مک بکه قیمت کی دتمه وین Mele. امجی کیف خوش دبن کنه کی خوش امجی برکنیک دبن Mele. سبی بها çan mı dapiramın beykavi da şekir hebu çan vi şekri çan dünya ki detemir wenne Mele. عملي ويجي حياته ويجي جيانا ويجي اف بهم فرهيجي او دبا سبب قالك ام في نافا جيانا Hatta دبان siz der dora ve jidik Evet, yani. gerek Bir avayı yapmaz, ziyaret keyif hoşi ederek. jidina malbat ede zede be. كلام كان در باز استرانه دبی از Gotnak o خلاص لی bıktım ilave mamosta bıkın. khazi. لی- Faşa لی- bistrana kadın gotar. بله تگو کیف خوشی کن خوشی بله. یعنی Ken hoşi. تبسم هم بیشه یا دا منکم مستگو روکنی evet چافکنی اوجی صدقه لگوران بله. حدیثه تبسم بله. صدقه Mele. صدقه زکات وانا یا دا ام بیشه نتنی صدقه پره ونه. نتنی پره انسان نکاره به مال خود تشتا بده به دل خود ده بروی خود ده گوتنه کی باش ده ایوانا تشتین پوزیتیف تشتی ارینین تشتی ور تشتی که کویم تداویج گول کی زیده مرحله Esir زیده der dora ده hoşit ke. تو للمال بصبي رد كاني صبيب كيف خوش تشد بستاني ما مستا بروكاني درس ده او قوات دچا كوچه بهيفي دچا همو تش بهذا جواك مال چانت خاني تفجر همو وك بهذا جهه ناقته مگو صدقه ایجاد گیجه و مسئله چد گیجه زکات یزی زکات تشکی به مال داهنیه لی اوجی yani işe fıkhiye teniyat karım via bejim insan Müslüman ger cimriye yanını pivanawizi zekate despet ke jem çeli yek dedi ev miktarı asta biniye karbi zede bidi işte ku tezede da ev de be sadaka yani ev ji tezede terbiçe ev da çetre Saat hoş mamosta. Ve devam bakın. Bele. Leme nabereka müzik yapıktın. Hame hapki di sabihna haberdin. Ji Pervin Hüseyin'i keremkin. Pişto veçiyaye Yaradı zelim ali Pişto veçiyaye Yaradı zelim ali Eşi boyari dimrim Tavnak evçavın mayi Eşi boyari dimrim Tavnak evçavın mayi Nabe 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 Evhabe nabe 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 Yaramın Akbete nabe Yarbete nabe 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 Yaramın Nabe 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 Evhabe nabe 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 Yaramın Akbete nabe Yarbete nabe 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 Yaramın
تقول ندى من جاني دلي مجتمع ياري تقول ندى من جاني دلي مجتمع ياري بينا قولوا ريحانا تعيش صورة تياري بينا قولوا ريحانا تعيش صورة تياري نوبة 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 أو هوبة نوبة 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 يا رابن أخبتي نوبة يا ربتي نوبة 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 يا رابن نوبة 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 أو هوبة نوبة 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 يا رابن أخبتي نوبة يا ربتي نوبة 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 يا رابن ساعت خوش مالوا بلهم دوام بكم ما مستن دوام هذا هنكس يعني از وسا بيجم دوام هذا جبو فعلين باش فعلين نباش از بيجم اما چاوان جوان خلاص بن ما رمضان يجي فرسندك مزنه پروخته من ما تخازم سر و مسئله جی بسکتم بری که برنامه ما بداوی به یعنی دوام هذا اكو فعلا نباش تكن چاوا تاثیر وان دک اف مها معنویات از من بيجم مستقوتني ملحظه بك از بي بيجم كرم كده. بيجه مثلا دیروکا کسیتیا خود دمم تامشید کن ام دو تشتان تیت بیرامه یک وقتی کیف خوشی تی نبیرامن بله دو وقتی ام نراحتی تی نبیرامن ونه ایرو مجارا مثل که دروناسیا پوزیتیفی بو گلک ام اوی کیف خوشی بلند کن زیده تر بکن کی وقتی ام تامشه دیروکا کسیتیا خود بکن او تشتی کیف خوشی پیت بیرامه او هم جمرا چتره هم بو تندرستی هم جزیره جانا مج باشتر خوشتر دوام دک باشتر وی دوام آیم بیجن بله. بله تقول تشتي فعلا نباش فعل نباش فعل نباش فعل که يعني حرام ام بيجن بله. وانا تبير انسان فعل که نه حرام باش ازي يعني دويدا نابر دادميني ليش نفسي را باشته نفس بيوا گرداي دبن بله يعني مها رمضان مگو که مها که الهی پاکت کی برنامه ته انسان چه واجبیا فایده ببینه مثال جغاره مسلمان کی روزه دسه پاکت دکشینه مها رمضان ته روزه خود دگره ج سحور حتانی افطاری اوان ساعت دا چقدر نفساوی بخوازه دلی بخوازه ازی خو دگره ناکشینه خو دور دخه اویت تیوه معنی که دوام بکه او هین بونی دوام ببه جرا دبه خصوصی کی دبه کسایتی کی دجیانویا پشتی روژی پشتی ماه روژی زی دکاره بیجه یا من 20 روحان نخور من محکی و جغاره و نخور از کارم جارزی نخور کاره بر بودن وکی دنیجی تشتی حرام جخوا مسلمان کی خود دور بکه یا جخوا مسلمانی اسلامیت شو ارتم دور که انسان را به اراده خو به ترجیح خو به حریت خو جخوا سینورک حدود دانید که تشتی خواده قدخه کریه وان رد به حرام شخوا داخل وری نابه مها روزی تشتی که خواده قدخه نکر بجی بویزید کاره خواه بگره اتیوه معنی که هیلا معنوی هیلا درونی انسان دا انسان پر بهیزه پر دکاره تشت بکه تنی ویا لازمه که جبو چت که جبو انسانا جبو عالم يعني العالم جبو ملته جبو خلقه فلان ننه جبو جمعیت ننه جبون خدا ایوانا بچه خورتبن بدعاء خورتبن بقناعات خورتبه بتوکل خورتبه بتسلیمیت خورتبه انسانک باورمند به وقت دعا دکه
جدار و دور خو دعا ناخوازه جدار و دور خو داخوازه خو هیوی خو ناکه ج او یکی که تمام عالم چه کریه تمام رزق او دده تمام تشتا حکم د دستی وی ده به وی فکره خواستنا وی هبو دبه برسوا ویزیه وقتا خواستن ده هم دل من برسو زیدایه ناو خود د اسماء الحسنى مجیبه یعنی مجیب دعوات دبه یک دعوان دکن دعوان دعایوان برسو ده جواب ده وقتا شکر دکه دبه وی تشتی جو من بتند من بدست خو نخستیه از آوکاتم جو پرچه کی گوشت چه بومه از تنه بومه از آتمه اینها وان تشته هموزی وقتا مینا تماشا جی کی تماشاگر از همو تشتی تماشا دکم خواده چه نیمت دایمه دعا شکر دعا جنیمت را شکرتینه بیره انسان شکر زی نیمت زیده دکم آیت دبه ولا این شکرتم لازیدنکم گر هن شکر بکن از زیده بکم تا و معنی دا انسان چوا شکر دکم انسان به قناعت شکره شکر تا قناعت به هوا لدور تبکل جتابته وقت دبه گاوا انسان قیمت سولا خزانه به جبو که قیمت سولا زانه به قیمت نگی خگر زانه به نگی وی هیا انسان به نگ دنیره وای من هم نگاه هم سول هيا هم لاستيك هيا انسان جبو کو هشي وی هيا جبو کو د اخره جبو کو جيانه دنيره چاوي وی هيا به نعمت کی مزنه تام نعمت کی مزنه وقتا انسان روزی دگرد به آف چقا نعمت کی مزنه وی آوه ای آوه یعنی این هر مروه که روزی دگرد دبه که به هست و رامان فقید تیران بجه ای آو و آو ای آو و آو تا چقا نیمت که مزنی اجبو چه دبیجم گوام سر سفر رون دکه صبیه ما 13 سالی دبه آو چقا قیمت ایرو از پرتی بوبم قیمت آوه فهم دکه اویازی دبه کسایتی اوی دجیان دا آو چکی قیمت گوا قیمت آوه زانه به زوب زو اصراف ناکه وقت تشتی که دستی وی زوب زو اصراف نکرد تصرف زانه بکن نکو جمریتیه دکن کاربه بلافزی بکن پاروزی بکن پارو کرزن زی آهیل شکره دا درد که و انسان که وقت شکر دکن دبه وانا نیمت خوده دانمه دانه من محتاج کی هنه به کس کی هنه مسکین و فقیر کی هنه کارم بدموا دچد گیجه صدقه و زکاته وقتا دا بیجی کاتشتی دست مدانه مارو دو دوره دیگرو که پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیره هن صحابیه نیو مال خدا هنه جبون اسلامیت جبون بلافبون اسلامیت هنه که تمامی دانه هنه وقتا او محتاج بونه او محتاج آوه بونن او محتاج خوارنه بونه که وانا محتاجیت تملن وانا نخواستن جخورا نخواستن یکی گاو آف دایه و وی گوتن بدن محتاج که دنه حوال که دنه آیت دویه دا بأسا ایسارت کای ویج مرحمت زیده تره شفقت زیده تره مرحمت اوه که تشتی که دست تدا بتو بدی ویا مرحمت تشتی که دل تدا بدی ایسار اوه که تو محتاج بیزی تو تنزل نکی تو بیجی اوی نمتی برا نصیب در دور مبه ویاد کاربی بیجی اوی همیجی مسلمان کی به هش خو به عقل خو به جیان خو تفگر وی همو به گردای خدا به نکوج بو جماعت کی نکوج بو طریقت کی نبوج بو فلسفه کی به حکمت وی ربون و رونشتن وی به دلی وی تنجی بمینه نوا جواکی دازی ببینه به خدا ورابه خدا زی دعای ویزی شکر ویزی تسلیمیت ویزی توکل ویزی دبینه اپرا من مستگویم ام قیمتی نیمتی بزنم مثلا پیچنه‌هایم می‌دا وقتی من عرضه قطعینام دیتا من تراکر من ماش تکر من دانیا جهکی کی او نبه بلا چوک بخون تشکی دو بخون من تراکر yani pırgına buku مثلا من قیمت اوی هرچی نانه زانیا زارونهایی خود ما اویم ببون از بعد همشه دیکیم اوی تندرسیه کی بو درونسیه کی تچک باشه همچی pozitif bu pozitif derunasiye
Mesela tamşet kim anha zarok kıymet olan nimetan çan mina zarok ya men zanın. Nizanlar. Sebi nav malbate da işte rojiji, alikariji az usad bejim kıymet ovi gereke bizanın. Anha her tiş nav mal da heye. Em fırınanda nanet karantinin em evet veken aftedatte em zede her tiş zeh bu em kıymet olan zede nizanın. Bəli. Sebi هندي تشت هنا ام قيمتها وان قالك بزانن كي اوجي اليه بوزيتيف بسيكولوجيا كيف خوشيا ما بلندك ام في قبول بكن كيف خوشي نت هر دم نوا جياني ساري حتى بنا ام هر در ناف كيف خوشي دن نابن ناف في جياني دا نخوشي هيا ناف في جياني دا مرن هيا ناف في جياني دا her tişteye. Yani em karim bejim mamostem her tim hatta kuj sisteme wara em keyf xoşi jiyana xo binerin viya wayam devam bikim baştıram bejin. O am programa xoşi bidavi bikim mamostem mixabin. Oxte menema Profesör Doktor Fuat Tanhan akademisyene Van 100. yılı batna tezgere ki keyf xoş bu mamostem. Em keyf xoş bu. Sohbeteke programake xoş çebu bu sayava malava vaz bejim. Doktor Eşref Naz akademisyene Dicle'ye gelek spas mamoste. Sohbeteke xoş bu, teritici bu. Malatava. Malava cevabı ben, sağ olun. Stranbeş Pervin Hüseyin'i, gelek spas tıkım İsmail Hakkı Parmaksız, Berkin Gürler. Malavava. Mele bineren aziz, meyroji bernama xo bidavi kir, haftadın disa, bimevanen heyja, bimijaren cuda u xoş, eme peşberi ve bin, hatta ve deme bimenin dınav xeyri, xoşiye de dembaş. Çave min gez kir dilê min ketî teşî